Yes, tubahaye ikaze kuri Ivan official. Ugundi murundi abanyarwanda bafumbire n'abafumbirakazi mwese tubahaye ikaze. Weho warangije gukora subscribe guhaye ikaze mu byukuri utarakora subscribe uhute ukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose ducisha kuri channel yacu. Ndabona yuko mukomeje gukora subscribe Bose naho tugeze tubikesha mwebwe murakoze cyane muri abantu bagaciro kenshi cyane. Rero muri uyu mwanya manjije kubabwira ngo nukuri turi bugufi gusoza umwaka, mu byukuri turi mu kwezi kwa 11. Murabona yuko umwaka kugiye gushira. Nukuri weho ukiri muzima ntiwihebe, Imana irakuzi kandi igufitiye umugambi. Nawe tugeze nukubera Imana nukubera yo. Nukuri nk'uko nari mbabwiye mbahaye ikaze kuri Ivan official, hahandi tujya tumenyera amakuru buri kimwe cyose, ibiganiro bitandukanye, buhamya ndetse n'ibindi ndirimbo z'Imana, ndirimbo zisobanuye ndetse n'amakuru yizewe wayashakira kuri Ivan official. Rero twahageze nukuri muri kumwe na Ivan mu byukuri. Hari ikintu turi kureba muri iyi minsi inaha Gisoro, kintu kijyanye n'amatora agiye kuba minsi 14 y'ukwezi kwa 11 2024. Aya matora uyareba ibintu bimeze bite? Turabona umuntu wegukanye intsinzi Honorable Kabaye Rosa ariwe uhagarariye intebe ya NRM flag bearer, uwo niwe wegukanye intsinzi. Hanyuma twaje kureba uwaje amukurikiye Honorable Akifeza Ngabirano, tubona yuko nawe yahagaze ari kuza ku giti cye mu kamenyetso k'iradiyo, mu kamenyetso k'iradiyo. Hanyuma turabona yuko uyu mubyeyi yatangiye ikintu bita rallies, kwiyamamaza kuvino urajya hirya no hino ushaka ubururu. Twabonye yuko ahari kugera hose ibintu birikari mu byukuri, ibintu birikari. Abafana mu byukuri bakomeje kwiyongera, ndetse muri abo bafana bakomeje no kunenga iki kibina cha NRM. Ese ubireba nka gute? Umuntu uhagaze ku giti cye naza gutsinda umuntu ufite ibendera rya NRM. Ibendera nukuri ry'ishaka rya NRM, ibendera ry'igihugu mu byukuri, anariryo ritubuyoboye, anariryo riri ku intebe. Ibintu biraza kugenda bite mu byukuri? Ngira ngo murabona amavideo, ayo ni amavideo y'umubyeyi Honorable Akifeza Ngabirano. Ngira ngo murabyumva cyane, ngira ngo murabireba cyane. Murumva ngo ni Akifeza hose Akifeza hose. Ese aya matora mureba bimeze nka gute? Nongere nkwibutsa yuko akaruru kawe n'akagaciro, akaruru kawe n'akingenzi mu byukuri. Muturage weho unyumviriza, akaruru kawe gafate neza n'akingenzi. Ngabirano babwire ngo ni wa mutegarugori mu byukuri, rwose uvuga ati nje ndi umukozi kandi ntabwo nabaye umwana w'ikirara, ntabwo nitandukanyije na perezida w'igihugu, ahubwo naje gushaka ubururu bwanje bwo bibye. Nshaka kubugarura byanze bikoze iki? Byanze bikunze. Niyo mpamvu mubona ahatana. Murabireba za Rubuguri hose, za Bukimbiri hose, niho nareba Akifeza Ngabirano. Ese ibi bintu bimeze nka gute? Nukuvuga ngo nukuri biri kugaragara neza yuko intsinzi ashoboka no kuyegukana mu byukuri. Ariko hirya no hino muri icyo kibina cya NRM bintu biri gukomeza kwanga mu byukuri.
bintu ntabwo biboneye, ntabwo bimeze neza, aho twabonye na musaza wacu Mateke wari minisita wa Gisoro yanenze ikibina cyane NRM na cyane anenga Tanga Odoyi ukuriye iby'amatora, dore ko ari we waje para amatora yashize. So ibintu birikari, ibintu ntabwo bimeze neza. Ese wowe uri umufana wande wa Akifeza? Nukuri ndabona abafana be bakomeje kwiyongera uko mufana ariko muzatora. Mu byukuri murabona amavideo ari gucacana, ibintu ntabwo byoroshe, abantu kugeza igihe nyine bagize n'urwangano banganiye, mbega ibintu biri very hard y'amatora y'iminsi 14. mu byukuri turabasaba kugira ngo mugende gake, kandi nguko twababwiye mutora umuntu ushoboye. Dukeneye iterambere muri district yacu ya Gisoro. Wewe si ubyumva ute, ubireba ute, aho utuye bimeze nka gute, gombora ryurimo bimeze nka gute, aho uyu mubyeyi ari kugera bimeze nka gute? Nyine tuba dukeneye nk'ayo makuru kugira ngo tuyageze ku bantu, kugira ngo tumenye hirya no hino ukuntu ibintu bimeze, tumenye ukuntu ibintu bihagaze mu by'ukuri. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro cisha kuri channel yacu. Nukuri birafasha cyane kumenya amakuru atandukanye, ukamenya n'igihugu cyawe ukundi ibintu bihagaze. Kora subscribe, murakoze cyane, kandi ihirwe n'amahoro bibe kuri mwe. Baba Reba abesimbire bona barya bari nka saideji, uwo kubanza ryaba ari niwe ryaba ari number 1, atari number 1 imwe muronde zina ryaba ryineho ka radio nkaka mwakareba ko karyaba kineho muko nanka umukono gukora kaciririzaho. Ubwo ni kako akabonero kaba independent ingobire narabyame bigambo bya NRM. Murandeba ndi muri yero, mu bikorwa ndi yero, kandi aza kwatandisa na Museveni mutatina batiba bagambira binji abishire bari independent kandi bariho bari kutukorera. Ngeri namwe mugirisha kabyo kugira ngo muntore bataba beyiha ngo babatinize ngo independent NRM iragikunda. So izoba ryo kutora haryaba hariho akapapuro ko ryabo yine kutamutiki, akapapuro ko karyaba haryari akashenje ko yine gukora ki, ko yine kutamutiki yawe muryako kashenje ndakushaba otarirenza tikejo ekakashobora ekakarenga gambe ngo akashenje ko ryabo yine kwandikamo aringana bati oryisha tiki yawe gite hagati no hagati otikingi otarenga achi ako ka box ako aho bakugambira ngo taha owe chinkumu niwo ryatahe chinkumu konkote mujyako ka box hagati orebe ngo kikakwata murayine ndijo. Rero wamara kukajira kwatira wamara kukatamu barya kugira na kapapura ako kazinga hakubaho byabo rukatasa harya bahafundeni ngeno ryagira ki oryazinge tukakurecho mu buringo bwaco oryakizinga mu buringo bwaco ochikoroti ako kugira ngo we echinkumu aryaba atiro cyajubire ecyo chinkumu ryorangi eryayijishube eyetsimbe hasaideriya konko ine kurango eyorangi ehera yayesigaho eyesige murayini ya Akifeza wakizinga kubinka batiya mu bugufu bwaco yarangi eryayoreka ngo yazobo ndiju ubwo Akaruru karyaba kakora chinka kandi ubumpire muzizi buzima. So ndabashaba ngo mwayija kuzayo 2014 mucere